Lama emahungu ya Xitsonga eka SABC haxa tweak soka Auckland Park eJoni. Awu langtini mahungu lama nga ranga mahlweni. Gonzo ri boheka ku pfariwa eEastern Cape na nghozi hikwalaho ka maxelo lama ya Gamboko. And I also want to apologize to all the judges, all the magistrates, all the prosecutors, all the students who are studying law, even those who are not studying law. Muavanyisi Ratha Mokgatleng a tisola mayelana no hlekula magqweta ya vantima. Va ka hina ri perile. Ku pfariwe magondzo exifundzeninkulu xa Eastern Cape hikwalaho ka Gamboko na nghozi. Xifundzeninkulu lexiya i xin'wana lexi nga vekiwa tihlo hi tlhelo ra vuhlayiseki bya le magondzweni hikwalaho ka maxelo yo biha ya Gamboko. Hofisi ya maxelo yi vhumba leswaku xirhami xi ta nyanya tiko hinkwaro. Gondzo ra N9 exikarhi ka Graaf-Reinet na Middelburg eEastern Cape ri boheka ku pfariwa hikwalaho ka Gamboko. Gamboko yi le kuleni etindhawini ta le tintshaveni exifundzeninkulu lexiya. Maphorisa ya le magondzweni ya veke tihlo na le gondzo ra N6 exikarhi ka Khomani na Cathcraft leri na rona ri nga pfariwa hikwalaho ka nghozi ya lori yo rhwala tikhemikhali. Mulori wa ndzawulo ya vutleketli Eastern Cape Unathi Biqose u ri tindhawu leti nga vekiwa tihlo hi leti tshamelaka ku va na Gamboko hi nguva leyi ya xixika. Tona ti katsa Graaf-Reinet, Craddock na tin'wana tindhawu ta le tintshaveni. Biqose u kombele vachayeri ku papalata magondzo lama nga na Gamboko kasi no chayela hi vukheta. Hi le tlhelo KwaZulu-Natal yi langutele mpfula ya matimba leyi nga vangaka mikhukhulo. Vavumbi va maxelo va humese xilemukiso xa Yellow Level 2 lexi lemukisaka hi swidzedze leswikulu na mpfula ya matimba eka swiphemu swa le dzongeni le vuxeni bya xifundzankulu. We've got our provincial disaster management center that is monitoring the weather conditions as they take place right now. Now, the areas that are expecting severe thunderstorms, the risk there is that there could be localized flooding that takes place. The message from the MEC is that residents across the province or in these areas must ensure that they don't find themselves crossing low-lying bridges, that they must ensure that if they see heavy rains or the situation deteriorating, they must find safe shelter. But also the MEC has engaged a number of municipalities as well as part of the department's disaster management plan to ensure that public facilities are made open should the need arise. Muvulavuleri wa Kokta Senzele Mtsila u kombele vaaki ku tshama va vambe ngoma no tshama va ri endleve eka swilemukiso swa ximfumo swa maxelo. U tlhele a tsundzuxa vaaki ku papalata ku tsemakanya mabuloho ya le hansi. Muavanyisi Ratha Mokgatleng u kombele ndzivelelo eka vaakatiko hinkwavo va Afrika-Dzonga mayelana na marito ya yena eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa vhiki leri nga hela. Mokgatleng u sule matirhelo ya magqweta ya vantima a vula leswaku va tluriwa hi magqweta ya valungu. A yangula xitiviso xa rin'wana ra magqweta Advocate Charles Mnisi. Mnisi u byele khoto le henhla Pitori leswaku a nge vi kona namuntlha hikuva u ta va a huma ku tsutsumeni ka Comrades Marathon eDurban tolo. Why were you not sitting on Monday? No, we're waiting for Advocate Nisi to come drive back to Joburg, to wherever, because he was running a marathon. This is South Africa, run by blacks. I can tell you now, even if you call me an Uncle Tom, I don't think a white advocate can have the gall to ask me that. Never. Mavulavulelo lawa hi wona ya nga nghenisa muavanyisi Mokgatleng emilandzweni naswona a tlhela a soriwa swinene ku katsa na hi xiyenge xa magqweta. Mokgatleng u sungula siku ra namuntlha hi ku kombela ndzivalelo eka vaakatiko ni le ka vatirhikulobye mayelana na marito ya yena. And I wish now to tender my sincerest apologies. It's contra my nature to do that. Mokgatleng u tlhele a byela vahehliwa na magqweta ya vona leswaku va nga endla xikombelo xa leswaku a suka eka ku fambisa nandzu lowu loko va vona ku a nga ringanelanga. The gentleman in front of me, if you believe that I, as a judge, I'm so useless, dumb, baluka, moho, etc., and you think you can't get a fair trial from me, please tell me. I will recuse myself. Hi le tlhelo vachuchisi va endle xikombelo xo paluxa 16 wa swifaniso swa vahehliwa vanharhu. Swifaniso swi katsa xifaniso xa Mthobisi Ngcuve loyi mfumo wu n'wi hehlaka hi ku balasela Meyiwa.
xi kombisa tino ra yena ra nsuku na misisi ya yena ya madreds. Advocate Charles Mnisi a nga ri kona ekhoto namuntlha. Muhehliwa wo sungula ni wa vunharhu lava yimeriwaka hi yena a va lava leswaku a hlamula eka xikombelo leswi nga endla ku ri ntshamo wa namuntlha wa hatla wu gimitiwa. Phorisa ra le Pitori leri hehliwaka hi ku pfinya muchudeni wa le xiphoriseni u tshunxiwe hi bail ya R8,000. Phorisa a ri ekhoto le Pitori naswona nandzu wu yisiwe eka n'hweti ya Ndzati. Phorisa ri tshame exitokisini ku ringana n'hweti kusukela a mangaleriwe milandzu yo pfinya. Namuntlha magistrata u pfumelele leswaku a tshunxiwa hi bail ehansi ka swipimelo swo karhi. Swipimelo swa kona swi katsa na ku va a hamba a ya tivika kambirhi hi vhiki emaphoriseni exitichini xa le Pretoria West. Magqweta ya yena ya amukele bail no tiyisa leswaku phorisa ri ta landzelela swipimelo. Hambiswiritano va ri phorisa a ri nge ti voni nandzu loko nandzu kumbe ntengo wo sungula. Vachuchisi va kombele van'wana va machudeni ya le xiphoriseni lava nga ha tshukaka va xanisiwe na vona ku tihlanganisa na vona vachuchisi. Nandzu wu yisiwe eka siku ra 9 ra n'hweti ya Ndzati loko vulavisisi byi karhi byi ya mahlweni. Masalela ya valwela ntshunxeko lava nga lovela ematikweni mambe ya ta vuyisiwa eka rikwavo Afrika-Dzonga. Leswi tivise hi holobye wa ndhavuko Gayton Mackenzie. Vo tala va love evuchavela wawa ematikweni akelani no fana Zambia, Zimbabwe na le Angola. Mfumo wu nghene eka xiyenge xa vumbirhi xa goza ro hetelela ro vuyisela vululami ku kanetana ni ndzhaka ya xihlawuhlawu. Ntirho lowu i wo pfukula masalelwa ya valwela ntshunxeko lava nga tshikela vutomi bya vona leswaku tiko ri kuma xidemokirasi lexi maAfrika-Dzonga va tiphinaka hi mihandzu ya xona namuntlha. Masalelwa i ya tinhenha to lwela ntshunxeko lava nga lova ematikweni mambe. Mfumo wu lava ku ya vuyisa eka rikwavo ya ta lahliwa hi ndlela ya xindzhuti. The Exile Repatriation Project is about bringing our freedom fighters home. It is a moral duty. We are doing no family a favor. It is a duty, a moral one. It's a national responsibility. Kambe ku vuyisa masalelo ya valwela ntshunxeko loko hundzeke swi tikombe swi ri na swiphiqo tanihi leswi vo tala va weleke eka xiyenge xa masirha lama hlelekeke. Masalelo lama nga eAngola ya ta va ntlhontlho tanihi leswi ndhawu leyi ma nga eka yona ya ha riki na tibombo leti nga celeriwa ehansi ka misava. Tibombo leti ti celeriwe hi nkarhi wa nyimpi ya xin'wana manana etikweni leriya. Hambi leswi ku nga na xiyimo xo tika, xipano xi ta ma xi ri ni ntshembo. We do believe that many of the remains, it will be possible to recover them. There's no war where the body of every soldier is recovered, but we are going to do our best, and we are very excited to be able to work on this. Matshalatshala yo vuyisa mitsumbu yi katsa ni ku lahliwa nakambe ka swirho swa 58 wa vaakatiko va Makhoi na Masani. Ndzawulo yi tlhele yi kondletela mindyangu leyi nga loveriwa ku ta ni vuxokoxoko byihi na byihi lebyi nga pfunaka projeke. Xihahampfhuka lexi nga nyamalala tolo eDurban xi kumeke xi wile. Ku kumeke mintsumbu yinharhu ku katsa na wa muhahisi wa xihahampfhuka laha xi nga wela kona. Ndzawulo ya vutleketli KwaZulu-Natal yi ri xihahampfhuka a xi suka eDurban xi kongome dorobeni ra Ladysmith kambe a xa ha fikanga. Mulawuri wa ndzawulo exifundzeninkulu lexiya Ndabezinhle Sibiya u ri xivangelo xo va ka xihahampfhuka xi karhi ku lavisisiwa hi maphorisa na hi hofisi ya vahahisi bya swihahampfhuka ya tiko. Kasi loko biya mavhengeleni swi tikomba miroho ku ta va xoho xixevo ntsena eka tin'hwetinyana leti taka. Tshama na yena. Languta mahungu ya SABC kasi ku tlhela languta hungu leri nga rhanga gondzo ra N9 exifundzeninkulu xa Eastern Cape ri boheke ku pfariwa hikwalaho ka gamboko. Maxelo lama ya vikiwa ku va ya venge na nghozi ya lori eka rin'wana ra gondzo ra N6 exifundzeninkulu lexiya hikwalaho ka gamboko leyi. Hofisi ya maxelo yi vuma leswaku xirhami xi ta nyanya tiko hinkwaro. Ndzawulo ya dyondzo yi na makungu yo sungula ku dyondzisa vana tidyondzo ta swa mabindzu eswikolweni. Holobye wa dyondzo Sifiwe Gwarube
U simeke minongonoko yo kondletela vana va swikolo ku sungula mabindzu ya vona hi voxe. Kwagube u ri hayi hinkwavo machudeni lava kotaka ku fikelela kumbe ku tsakela ku ya tiyunivhesiti ni ti-college. Ku na xilaveko xa xihatla xo nyika kumbe ku hlomisa vadyondzi va Afrika-Dzonga ku nga ri ntsena hi vutivi bya switidyondzo kambe ni hi vuswikoti, miehleketo ni switirhisiwa leswi lavekaka ku fambisa misava leyi cincaka hi xihatla ni ku kala yi nga tiveki. Leyi a ku ri nhlokomhakankulu eka mbulavurisano wo sungula wa nawu wa dyondzo ya vubindzu eBoksburg. Education is not only about preparing our youth for future education, training and jobs. It is also about preparing them for life. It is about equipping them with the ability to adapt, to lead, to innovate, to contribute meaningfully to society, whether as employees, whether as entrepreneurs, or just as engaged citizens. Nhlayo ya ku pfumaleka ka mitirho eAfrika-Dzonga yi le ka 46.1% eka vantshwa va malembe ya le xikarhi ka 15 na 34. We have to teach young people how to think and how to create new things, how to solve problems working together. And this is an imperative not just of the Department of Education, and that's why at this policy dialogue it is fantastic to see Department of Higher Education and Training here, Department of Labour here. We've got people representing civil society, big organizations, big companies, ABSA, many others that are here. Together we have to work together to deal with the scourge of unemployment in the country. Lavanga eka xiyenge xa dyondzo va vula leswaku tinhlamulo ti nga ha va eka nongonoko wa nhlangano kala wu nga ri wa mfumo lowu langutaka vubindzurisi ku thoriwa na dyondzo. It's a good experience because we are happy that we could see people that we always wanted to hear our voices as young entrepreneurship. Afrika-Dzonga sweswi ri languta eka tindlela to hambana kusuka eka matiko yo fana na German lama lwelaka nhluvukiso wa vuswikoti bya vantshwa ku fambisa ku kula ka economy ni ku tumbuluxiwa ka mitirho. Vadyondzi eka mbulavurisano va vule leswaku va na ntshembo hi vumundzuku. Vaaki va le Northern Cape va haganekile endzhaku ko yimela tindlo ta RDP malembe yo tala. Va ri a va ha tshembi ku va ta kala va tikuma tindlo ta kona. Ku ya hi hofisi swa tindlo ya tiko NHNR ku tlula mamiliyoni 2.5 ma Afrika-Dzonga va yimele tindlo ta RDP. Van'wana va vaaki xifundzeninkulu lava se ku nga ku tlula 10 ra malembe va rindzele tindlo exifundzeninkulu va hehla mfumo hi ku hlwela ku rhangisa swilaveko swa vona swa tindlo emahlweni. Eka tindhawu tin'wana to tanihi Kuruman na Skifontein ku na tindlo leti nga tshikiwa ti nga se hela hi tikondraka. eOlorato Park kusuhi na Kimberley van'wana lava nga khumbeka va ri a va ha ri na matimba. Mana wa vana vanharhu loyi na yena nga yimela yindlu ya RDP kusukela malembe ya 15 lama nga hundza u ri swirilo swa yena a swi twiwi. We've been waiting longer than 15 years, and it's very sad because last time that we were by housing, they told us that we don't have subsidies. And how can you stay in a shanty then you don't have a subsidy? Kusukela kusimekiwe project ya 1 billion housing hi President Cyril Ramaphosa eNorthern Cape N'wanxemu, project yi sirhiwe ngopfu hi swiyenge swin'wana. Van'wana va vaaki va rila hi ku khiriwa eka nxaxamelo wa lava nga ta kuma tindlu, kasi van'wana va vaaki lava va nga se tshamaka etindlwini ta vona ta RDP letintshwa va ri ntsako wa vona wo va na tindlu a wu pelelanga hi dyambu. Ga gona difenstere, ga ba plastera mo tlung, ga gona dikgogo, so go disturba gore batho ba agile matlo ba tlogela helana, so ke fula go ba dirile rona dipop sa tetano ndzala timhaka ta vutshamo bya vanhu exifundzeninkulu yi ri mhaka ya ku hlwela ka ku akiwa ka tindlu va karhi ku yi lulamisa. We're currently sitting with a backlog of 90-70 to 80,000 units, so which means that we are busy addressing the issue. Ndzawulo ya tindlo yi ri xipikonkulu tiko hinkwaro ku pfumaleka ka misava yo aka eka yona. We want to leverage the opportunity of expropriating some pieces of land with the benefit of South Africans, where we'll be able to provide decent housing. Tanihi leswi ndzawulo yi karhi ku ringetaka hi matimba ku lulamisa swiphiqo leswi nga kona, van'wana va vaaki va ri se va karhele ku rindzela. Nyama ya homu, mbuti hambi ku ri ya nyimpfu swi nga durha hi mhaka ya ntungu wa swindomundomu. Ntungu sungula Heidelberg
eGauteng naswona bindzu ra nyama ri yimisiwile ndhawini liya. Holobye wa vurimi John Steenhuisen u ri mfumo wu xave nsawutiso wa swindomundomu ku ya tlhavela swifuwo eKwaZulu-Natal, ku nga xin'wana xa swifundzankulu lexi nga rhanga mahlweni hi bindzu ra nyama. Karen Beef i yin'wana ya tikhampani letikulu ta nyama yo tshuka laha tikweni. Ku vikiwa leswaku va dlaya kwalomu ka 2,000 wa tihomu hi siku. Khampani leya nyama ya homu ya ha ku vika leswaku ku vile na vuvabyi bya swindomundomu eka yin'wana ya tindhawu ta vona eHeidelberg eJoni. Khampani yi ri handle ka ntungu wa N'wendzamhala lembe leri nga hela eKwaZulu-Natal, lowu wa sweswi wu onhe swinene eka khampani leya nyama yo tshuka. Vativi va swa bindzu ra nyama va ri hikwalaho ka mhangu leyi vaxavi va nyama yo tshuka va ta durheliwa. The biggest knock is, of course, immediately to the farmers as they are unable to deliver to this facility, and of course all our exports to China have been immediately halted. This will now cause in the very short term, a increase of red meat onto the shelves, which will mean lower prices in the short term, and then in the longer term, as farmers keep their weaner calves away, because of this lack of being able to deliver and the lower prices, it will mean an increase in prices in the longer term. Karen Beef va ri ntungu wu nghene endhawini ya vona n'hweti leyi nga hela. Khampani yi ri hambi leswi swi tlheriselaka endzhaku hi tlhelo ro xavisela nyama ematikweni ya le handle, maAfrika-Dzonga lava rhandzaka nyama yo tshuka va nga karhateki, hi ku khampani ya ha ta ya emahlweni yi yisa nyama eka mavhengele ya laha tikweni. But I think consumers would like to know whether they will have access to meat, access to the same quality meats, the same safety, everything. And this is where we can assure you that even though the wheels are turning a little bit slower from our other facilities at Pietermaritzburg as well as at Nigel, we will be slaughtering. We are slaughtering every day, but the volumes are less. Red Meat Producers Organization va ri hambi leswi ku nga na milawu na magoza swi nga vekiwa, van'wani va varimi kumbe vafuwi a va tshameli ku landzelerisa milawu, leswi endlaka leswaku vuvabyi byi hangalaka. Mali ya laha kaya randi yi tile ku pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 17 rand 70 cents, mpondo i 23 rand 97 cents, euro i 20 rand 20 cents, kasi pula tiko aka na Botswana i 1 rand 31 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $3,322 a ounce, platinum i $1,209 a ounce, kasi nxavo wa oil mbesi i $66.80 hi mphongolo yi ri yin'we. Kasi va ka hina namuntlha hi magimeta kwala, Tsesi Baloyi u hi khomile ta maxele endzhaku ka mavhengele. Mina vito i Musa Mabunda. Ripere. Riperile xiyimo xa maxelo xi khomile eka madyambu ya namuntlha ku ri ni mpfula na moya eka ndhawu to hambana mara tiko hi languta exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku languta mpfula nga ta va karhi yisa mahlweni ku ya exifundzeninkulu xa le Eastern Cape nakona ku languta timpfula nga va ti ri kona 8 chances ta timpfula ku ya kwele exifundzeninkulu xa le Western nakona ku languta mpfula kasi ni ka siku ra mundzuku kona timpfula ta languta ku yisa emahlweni ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal nakambe 8 chances ta timpfula ti nga ta va ti ri kona exifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi ku hi languta Gauteng nakona ku languta maxelo mo titimela eka siku ra mundzuku kasi loko hi languta swilemukiso leswi hi nga ndikho swona kusuka ka vavumba maxelo ku languta mpfula ya tilo exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ya exifundzeninkulu xa Eastern kona nakona ku languta mpfula ya matilo kasi ku hi languta ka siku ra mundzuku kona nakona ku languta mpfula leyi nga ta va i ri kona ngopfungopfu ku hi languta exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal kambe ko ta va karhi ku hunga moya wa matimba ngopfungopfu loko ta ebuweni leri sukaka kwele Eastern Cape ku ya kwele xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal kasi loko languta maxelo ya swifundzeninkulu kona a leswaku ku ya tshamise ku rhanga xifundzeninkulu xa Gauteng ku languta maxelo mo titimela ngopfungopfu loko hi languta Pitori ku ta va ku ri 4 ku ya 15 Johannesburg na yona ku ta va ku ri 2 ku ya eka 12 kasi loko languta exifundzeninkulu xa Limpopo u nga langutela maxelo mo titimela kambe ko ta va karhi ku hisanyana languta Giyani ta va 22 Thondoni ta va tsumaka 20 Tsarini yona yi ta va yi ri ka 19 kasi loko ta xifundzeninkulu xa Mpumalanga u nga langutela maxelo mo kufumela
ulanguta Skukuza ku ta va ku ri 23 Machini ta bereka 15 kasi Mbombela ta bereka 19 hi languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal u nga langutela maxelo mo titimela loko u languta ndhawu to fana Vryheid 18 Ulwini ta bereka 21 kasi Lady Smith yona yi ta bereka 18 u languta xifundzeninkulu xa le Eastern Cape u nga langutela maxelo mo titimela ngopfungopfu loko u languta ndhawu to fana Mthatha ku ta va ku titimela Xuma ku ta va ku titimela kasi Gauteng ta va ku ri 19 u languta xifundzeninkulu xa Western Cape u nga langutela maxelo mo titimela loko ndhawu to fana Whitland Williams ta bereka 17 Cape Town yi ta va yi ri ka 16 kasi languta xifundzeninkulu xa Northern Cape u nga langutela maxelo mo titimela nakona loko languta Kimberley yi ta va yi ri ka 12 Krumana ni ri ka 13 kasi Appington yi ta va yi ri ka 14 u languta xifundzeninkulu xa le Free State nakona u nga langutela maxelo ma le hansi swinene Sasolburg yi ta va yi ri ka 10 Frankfurt ta va yi ri ka 9 kasi u languta Kroonstad yi ta va yi ka ri 11 kasi languta xifundzeninkulu xa Northwest u nga langutela maxelo ma le hansi nakona loko languta ndhawu ta Van Rustenburg ku ta va yi ka ri ku ri maxelo ma ta marasa a fambaka ma 15 kasi languta Lichtenburg nona yi ta va yi ri ka 10 loko languta Mahikeng yi ta va yi ri ka 30 kasi Tosca yona yi ta va yi ri ka 15 laha ku ri maxelo mi khomela wona ka madyambu lamuntlha ra perile